خلکی پارێزگا سوێدایە ژی بچاڵکیەکی پشتگیریە عەلەویین لە سووریە کردنا خەلکێ دەسەڵاتان و ئال شامێ ڕەتکردنا و ئەبوو محەممەد الجۆڵانی بێ تەرۆرێ بنافکردنا. یەک و نمێژ و ڕۆژیە دیکە نابە کوشتنی بکە دوه لە باژارێ بانیاس کۆمکۆژی پێک هاتن. Ez bi hevala xwe ya li wê derê re axivîm û got em li beravê her kesî ji me li bendene ku li deriyê mala me bikeve ew bêexlaqin Colanî bêexlaq e û ez berpirsa gotinê xwe me ev kesana kesên mezhebî ne. Ebu Emşa dibêje ku dora durziyan jî di komkojiyê de hatiye durzî bi şerefin û nikarin kêzikekê bikujin. عم تسافر